Kulo kaksakin God, tuwa na siyang tigin treskal. Ay, lumalap. Duwa. Silipan. Was forget. Kulo malap, kat ka na, kulo kaksakin God, lakat tagagag. Lututang siya. Texas time, 7:09. Ang yan ang ali, live cast lasha. Kaya nga, kada som share ngan wikong benapain matlas ko sana kayo wake belching, kulo kaksakin God. Wen na pen na kayo wa, katin peling nga, kada siya tigin treskal len, fakla pe siya gas luwa na, ito ka nage, luka, suko ka luka oana, alalal pinyak ke belching while we are like and share live cast. Tigin? Lumalap ko de. Nawi komin kain kaksakin God. Kaya lesin na siya kain si beta kam tang naging makatash kaya. Kaksakin God kimulash. Nga to banaran mutawaek nga lila message si tagal tigin naging faktuo. Na kada vas na med el fin tagal wigatang. Dangan pain kom lang silipan glonsin kat ke kamalashot penasumin kain kain blessing ka di kil dusinge kimakat tang nagaya. Ngay usia kon suko ngay finashon to ko yurum to ko na me kumpa sa payak pedukun maskong ko ngay sang may maskong guys sang ako din click like and share pakat fast na met kulo fast na met tigin okay kay kulo malap pataga ngay on suko ngay malal tamda Lorna Larry na we penahon makatiyak la tamlalya asan damdalay ko pa yun on dua tamdan kinye at place pa Look in here. Dua pa. Dua tamdan kinye
Paing kum tigin megil kulo kaksakin katpe. Ay, klamalan jingkat ke unsuko tagayrol no lason damdal yaiko. Bisa liban ngan wigan paim met was ma utjak tarangan. Lagi kom akkelemingan. Wasta met vinas on room. Kom akollah. Pine wangan kom akkelemi be. Kal fashion met tigin. Fashion met ne akollah pes kunan. Kasi kom fak siafla jam. Jam. Jam, okay. Lascia in akkelemi kadine tabe. My last way. I'll jump me kaya. Ne Luciana kulo malla tuwo kaksakin gat ke me LEUM God ke mo larsha ke len sa shinge. Tigin bolin tuwo be kulo malla. Sigata. Wait ngetang natako lanay bangan. Tamdal kwan sonolulu kulo malla. Kato pusal yai ko tuwo na kwal kulo malla kat wi kom min kaksakin pe. Sono wo matako guest like tutang shinge. Tamdal klanta win bangan kulo malla. Tuwa. Tuwo. Matlash we bangan ale kaksakin God. Ne Luciana bangan. Kulo tigin megil kaksakin God ke shielo tu sa siya kulo malla. Na tamdal kimie kuam. Okay. Kenye Charlie kulo malla. Columbus, Georgia. Papangan kulo malapit patagay met ngan. And ne Luciana ngalal fingo mamashi Kosrae. Kimia fin paye. Long last Kosrae and goes ashkian. Kulo malla akalim. Very good. Na kusya taga we got kapensing at likiyac got place you show man pe. Tigin no sit pela confirm met na ke pe. All right. Ngayon si mas ko unsuko na kumfa first na ko. Kal In place ka di beke maasan. Look. Jam Langan. Come from here, from Iowa. Financial factor kaya. Ginagig na malap.
Ay, lawalap ke unsa ko ma-deflangin na anak ko is ito kaya nga kalimidary composure an pa dahil si Wiyows nga dahil kinikuran lumalap ke Acsmaklac inspire na sila kain yaklaw kungan loban sin ko dumalan tamil kran ke support pe lan na sila malayok sipen kaya ni orekma siya niyan sin kaya ni orekma bagat tibe ke nila damlasan dahil yay ko ke kat findi na ke pacl pe Priscilla Aquila de los ni be ni ke orek malalo sa sonol be Paul kanino yang kadin kan ni Kosrae ana fakla limis liban no pel singe pelin gat pacl ni orek ma fashion me having said that belang wag na sila ganda ko kaslafa kadakulan na kimakattakulan ke limjinga no silban take it from here kulo malap ke lutu singe nga lesu kaksakin gat ke aslan nukewa we wala tiginin we nukewa ben kaksakin gat ke mo large guy shi when I lakalim yung mle en kat foto to ligina meda men tigin tres ka dalitia nga apan mga ito mga nagawa tigin na taga nage relationship siya yok na pay kalm asma si lukat tinali wo el akketeyac na si kate en taga ni influwa nga taga ni influwa na sige fact masima kum from kunan ng kalm ke when el arkie from el usina ke lower chef nga ni na pala men kasi kata pangan na play mas pangan na pangoyan relationship siya may meron tayo fin katli yok supe yok na pa supe min katli la ala as fashion lan may ta ke oyang na
ngati fa mga end perfect ingin mo to kasla tikin treskel o ya mal tram kanya effect siya ulo correct manaching nagke siya ulo kara ale ngan ke o yang taga nage in akketeyac siyan yan chen to ni mo yo likinagay wa to ni kulacnsap bakat ngayon ganda on trip pa mata el na pa on ngam tan long min ingin na na orang na tayo lakon mwet na gawai tala di pa nil may doon siya akketeyac na pa ta pange mas mga proy kun pa ngan ale katenikas na ngan ale to yak yan ngayon akketeyac ka pange purpose siya pange oya siya ma long tram sila tigin nga taga na man nagawa ka dara in kaksakin ka. With that being said, kumne me sipelas na kefela sin. Pwede na kat kaksakin ka tiyang nage akwak siya ma. Ito ka ifin siyak sin. Matali siya pange. Are we really being separated? Kadin focus na kakalansap sin. Yok siya. Yok na pa siya kadin. Ali kalam bila. There's one purpose in life in this lifetime. Nasin mat Christian mat lalfungi. Is fully sang mo la siya kasyakin niya. Kasyakin ka tiyang nage. Or malan God. Inan one mataga mixi masing. Nakatil tayo siyan mat siya. Insiyong fin mana singkat, lekas mana gawa. Wayan na pa makanta ka. Me suko yang. Na ito ka pa na nage broilat na kaya nga tayo laun. Fin nga sang insiyat na kaya, wayan mo pa yung God. Aga true kaksakin God kaya, ikas na lang layan na. Kaya ito ka nage pukam ni ikas la pangin. Ang nas we God. Tako yang kaya sa mga tingin tres ka lang taga ikas la kaya broy. Nagat for fashion na mit. Tingin tres ka ba ito ka, akketeyac me kunokan na kaya latu siya nga. Taga kaya me siya Chronicles up talong siya fos siya na kaya singal tolo. Aro placing siya nga, pro nga, akketeyac nga nagaywa ito ka aro tingin tres ka. At true kaksakin kat kaya pala, namnas katsong na kaya kestalan program mo. Tingin narsma siya nga mal ka na nga, uflokon at pala. Finwain ka tayo fact na mit. Wan we kom in kain aklen machinga tubok kasyak siloman kadinde ulesra Guys, Paing! Kaya, somni siyado, somni kaya kulang malap. Kaya na. In welal we would nukewa sayangan bakulo. Interactive. Pabe na siya nageltam dahil procula na Daniela kung palyak siyoks at siya. Aw, wangan. Kaya kiloman lang ne. Siya na. Man, kasi kata. Logi ko bakalim yan ta. Context in the game si kung from kunagi siya niya na. Aw. Pangan department siya mo siya na sikilan tipenya lagi. Pasi sa nga kan share mo yan. Mana, I had something very going good for me. Beautiful, beautiful wife and family. Ay, naka warek. Usingan kang katatinin lakak siya. Sang usiyan. Nakaraate mo sa to. Kese lakang. Abang akalim yun na sumat. Fakpe ko siya kong aluwe. Ko siya kong yatari. Skimot ko. Kosrae siya nga. Pasi. Makanaw siya niyan siya. And siya mafok-fok ke mo ito. Kat sang Srui ligin mashlon siya. Talik natas ke sang nikat. Akat te loang nage me. Kikiaplal. Sietan nga. Sietan nga. Makangin fakla ko. Na da mutke mo tigat natala babasi bakol. There has to be give and take. Meet me halfway.
Hey, meet me halfway. Meet me halfway. I'll meet you halfway. Shin paps ko cake pa game nga tigan phone la. Eke nakatagay ni aske shrapuk si phone na. Insan akketeyac. That's the perfect. The pangas si pera. Mataga na yun yung mayen. Pakantin siya yan 24/4. Ran na payen na. Payen na in Marshall Delta siya. The karkarlan and cielos. Aday kapente pa na lang si siya. Masingan in and soft. Kung te kan lalalvungim dan si ifon bayak si. Kung te lalalvungim kuji ifon bayak si. Kung kau siya talig din mo ita, kung kuflaliyang siya, kung ta rakanoyengan na siya, blackmaili. Kanarangan, kamkulan. Kaya nga urik malakpay court, nga fakang nasindalik, nga kibel si nga connect lang, mga domestika. Hey, katabela da nga, kumitin ka, nga rangan sundi, itawile. Nga tinailalam tawile. Nga tek kulunilya katashik lang tawile. Kung mo may file kuminarawan, kung naksim gule intalyang tayo kiuman, kung sumkel post. Dan wala pa namtul, ustalik tuman, kung may tawo kaguluk. Insan ka tanong na kaya kadinti, Kulesyam tayo kiya. Kulesyam. Ka, tayo sindi, kulesyam kultamaan. Even the lang siya, why get together in the first place? Why? Natari. From na ime na panatagang eh. Kung nga fact na po ila. Life experience lang nga eh. Ora, pwede mo tatagang, amda na mo still long. Talk to me. Ngate fact, ngate we at sangat faisa. Nekina siya kiksik. The pangiwasi nga, tulelo malusyen rite mo siya ka faka. Mayen, Kosrae siya nga papanakataran ka Rick Malankata. Like prostitute Rick Malankata. How so? How so? Kadis ka tiyang mo kat may advanced request ba silang kat nga eh. Akat si Fepa na syukan ni mura may isang self-glorify kat. That's the problem. There's a problem. Di kum ko siya kalmean pa. Ashtari kat si, akat nangat na gimaslala siya eh. Ashtari mta chikiyash, akat na tafan ngat na konsyan na siya eh. And vis-a-vis. Napasi sira, yung afakta siyume, siya iya mga araki, pwede mga mta realize mga ya. Dahil kaya kamta rela, lunch box siya na kingarek ma EPS ya. Na may slave siya nga mani, fok na nga, so tall lang, legit ba, orelan ka lento kaya. So what did I did? Sista ko na, likiyac, chocolate siya man lang siya anle. Kain mga, what can you do to entice the when the slave ship ang mga faka, kung tingnan diyan, foko na rin babandak yan. Kinandam da, hindi mata, kat porong lemo, rela mo. Rela mo, nga kung fong pen, ama kung mwet siya. Kat yung come out, fact lang mo long shikat yung kulacnsap siya. Kat tito ka, mga fact na sindaliktik niya. Nga tingan fact man jumdel. Nga siya kimit na din na orek ma. Inge na, I'll just do it by example. Kung Mr. Mark, may nga lalwing lakat pa balakya siya. The parsi sir kataga na kaya, likat finatakan kimalutut makataga ng kimsing ingay. Kat funate raw yasing, abang sila na Mr. Liban. Si katang, funate wikong ki, masi, makadakfashing, kangatin na connect la. What is really behind this story, this message? Kapasyak na shamtayin, it predicated the temple. Ngaten ali. Nara, may katasya kisap talungol siya eh. Mafalok na ni kisapta si Mtawag kisapta si Chronicles ko, takalila. Message manyak nga eh. The kaksakin God na Mr. Liban, gulaw malap ki, gatkan tagakin to siya nga. Me onso ko kung akollah. Kada taga usiya unin. Even also onso ko pala lang keshitalkin, taga na ke program kesnapang ito. Pineka nga si onso ko nga mayen. Onso ko nga pangangasyasin but we are still langin. Nakmana siya ki alo sila ki Srui.
Okay. Kasking and akmanas, sulpena, lipsha, goes lipsha dari meet. But there's something in the message. Ngala na lang sinaboy. Mafinjakin po bang unso ko amin. Man dik ni populated narangay nangan ole. Gal angan. Bangan eh. Okay. Ano yun mo pa? Mr. Liban, mga nun sa kong aki, nga New Rosh, etiket fast na meta. Mga ka naman pro nag-impressing guest. Who is in control? Command centers, you go from hindi siya bangan. Nangan, managawa malal. Days malal pa. Anytime you want to. Kulo malal. Kuning na. Namnas, katsum na ke me, Proy, the mitiki proyan pangen, amnas we got. Kaksakin God.
kaksakin God. Gulo alam istilipan ki on sukuwa. Katkan fartamet. Fartamet tigin. Naklaswiya katakan ni Broy. Anaging akalemi pelpos. Patseke kasla. Oye si mga lutoy lagi Broy silang lem ke chimney ba. El fakla. El somne flogo tamet wiyala na mutul. Del metkel. El fakla. Le civil pe flok le Broy na ke mamal Broy kin. Da fanatari. Na ba na ngara. Makat Broy kin. Katakain civil pe na. Siak singat flat lasha. Inak na skashakat ke. Kadet tonang na siak ni kina manifestation ko siya liya sikya. Wangin mo ba yun God? Katakain ni Broy. Kulo malap to siyumkat papatamasin ka siya. Kung lamay katle, orekatle in your image. Kung sa poema, when kulo siya fan na natum, tagalakay lalipufen, taka inakalim yung superiority lal. Dahil falet ligi, metol falet, Aaron. El falet lagal Moses. El falet ligi met pacl na kiwam sa poema. Pangas superiority lal. Kulo malap na siyum kat papa. Ilang silom na siya kum sa poema when kulo si fan ng dumingi. Kat fototo lagi mapespes kumakilin fototo le lasha. Tasha kalang silom na siya awile na yok kat akilin laliya shalepia. Kish ben wen na dum kat esmak kimakataram singi. Kish ben wen na dum arfin shaklosh. Lamit lalal fung inagawa na mamasmasal makalimye. Mamtulle ematakakik be. Fin fela saf lamisingi. Matalal fung ilom na kayo masak na maul. Eso kasi po kanyang narum. Maingi ko makalimye kasi desto ni kaya kus fasingal dulu ni kiskalal kus. Kaslom siya kung mongyang nage. Tsakan dafungle. Ulayla lom tsakan dafungle. Katli sikyak ke maluto chima kom. Usipa na siya skidlain misingi kadin kain. Lututkin. Kat kulo malap na siyong kat papa. Keshipin lang silong kung sapay lamit saplo min som siyun pen siya Kosrae. Kat kaksakin lamala silomingi. Kimikes tamatanin siyan mit madalas finen Kosrae. Inkain siya sa fashikin. Inkain is mit saplo mam sapay lagin Mr. Snow. 1852. Hindi ko ya siya lalal fung isingi. Kapkapak finenwe. Tafay katle. Siya katuspa na taka na insuwasak makadash kaya misingi. Panang misingi, ikat ikin, matsaplom in fake kikaslom. Katlalal fung ikum kat papa. Kumakalim ikim mas masalom. Kirek makakot fasingal tolo la finne. Kat matishongten. Met falet ke court system, kamet lalmet ke university, te kain katang lalmet lom. Akayikat, akngengikat karinda ko, nage makaslum bangon kat nage, makaslum bangon kat nage, fakiklom, manake metolong lalkosh, fasingalon kosh ke longo, sapkin na siya karin so fakik pengwo singi. Kading kain peptay sila mo edakinin kat papa kat puin kat ngan madal. Paano ngayon matuli kum siya kya. Yan nag-i-oye si matmatayang nag-i-tas discipleship. Ingan da fala. Matwiyash nag-i-mapay si waslo. Kaya siya matwiyash na kayo mawigat kildo singi. Ikes tamtanin siya los wikat siyam. Inoy na si soil akollah. Sugufutain yokike. Sukin kapay. Kulo malap na siyong kat papa. In kapak nak mo na sukala. Kaya sikat na kayo mayan. Ito la siya tayo tete. Wangin makat kan konkun mo. Kat kan orala. Wangin oye siya. Makat kan orala na likikumle. Oye si fan na po lakalim. Makat kan konkun pa. Kat sa wamo ulkispen. Wangin lang sila sin matwiyash. Naknas kasikat. Kasikat kadin kain. Awala na liyeten. Kasikat katin kan pain na nak. Kaya ana sinin na makatash yamadash.
Kat pray pekipelsingi ki metlash. Mapatpatyak na emergency room ki pelsingi. Kat pray kelos. Kashalos kitanin fung nilalos. Kafush nila lalos. Apalakin ka no yengi pekat papa. Nanak manas. Petjela oyen helplessness nan metlashma. Ini na kashalom. Maini na siya. Mahinin na kainin kasha na kewa ki medical. Kat nushe kisyung kat papa. Finelos ask emergency room. Ka waiting room. Nanak manas. Akes maginyelos lalos jemoko. Kat nushe kisyung. Jetuin kasha metlash mamtain belinashurla. Pay na pay la belsi met lashing ifashtiki kata. Ash sa palasi. Ash oye magat nakan katle. Kat kanakilin life o kat siya si Fen ang tanggal Lazarus. Kasi pain compassion lal. Manilkawag sila. Usiya na siya metlalal fungi. Kadin na 1-year-old siya ngan. Asyo siya asyo. Panangakay kat metlalal fungi. If in a telephone call si. Nasin siya mamtain ben asyo. Kain fashion la. Kain peray kelos. There is no distance in prayer. Kat papa naknas. Ipkunash kadinara. Masishik finne kasha si. Ufiyaw si. Kan rice ko in kan tafalaban na silo sin kasha loski. Matanga loski malos ashke. Kat kashake kasha lo. Talik nadash mamdain kabur ki paising kat tetuin prayin siya ki kasha. Nakna si kesam danin siya los. Losin liye oyen moun singi. Pinash may lalos na gima nim. Gima shay. Kan ganik makalya met maurela. Losin kapuri. Kat mishigam nesla may lalos na gima inge. Agam replace ye. Ikalan ngan medalom. Losin masin chaykin gaslom. Malakin gaslom. Wala na yok masyak lash. Kat linusa ke mama akademiyak ke social media. Yan ang akademiyak maingit. Dari met ang internet taka. Kaya si saptangon kosh. La wekuluk singi. Welos singi. Bangi. Oye si marakat taka. Daily. Na yeto min kain siya kikashalom. Naknas kasha met kolas finan White House. Kasha cabinet. Kasha nag-get Pfizer. Religious leaders nga kaywa. In the push envelope lalos si Fena. Ayan siya indui. Aylo sinli la molan met. Pailos kolnge. Mola siya na siya kalas. Pensi fukoy liga katen follow ko na namita. Erela wangan le trust. Wangan le lalfung ilasin met kol. Kat ngashe elosin ganto kay ni orekma. Finne na gematan fel siya Europe nation, Arab nation, United nation. Kamtan fel siya shevesen. Kat ngashe ke kashalom kat papa. Kat siyak siyumta. Manakewa elos operate ke into fin kaslom. Principle ke makaslom akkalemi. Taga ke bukin wisdom lom. Kat ngashe siya moingi kat papa. Kat akollah. Akollah fast na mit kipelsingi. Nanakmanas. Urek magingat. Sapay katlaga din gan fakikaslom. Kainem katlalalfung ilame losen full watch kinuktuin maun lom. Urek magingat. And one natin Jesus Christ. Katlalalfung ike. Amen. Lamalap. Dalang aflo ko na room. Lamistilipan. Iginamnas kung wiya me akalin met mataga samna ke proiloma. Shnamet. Well, Kachui kaksakin God, Kyaslan met nagawa, nga let Srui malap ka nga liye tigin. Tamnal si wiyash nga. God is good, God is great. That is good. That is good. Yoshiro soswa aloga. Kulo malap Kyasloman. Thailand. Great. Tigin kainlak Johnny Boy. Praise God. Kulo malap. Glamalap. Kaksakin God. Tigin ni Srui sos creating pangan. Kung kulo malap kandal. Latu wala na kaksakin God kesilan sa siya wala na. Kaya usyak kaya ko. Kulo malap ke me sampramin akketeyac. Kulo. Yama tahafu talensru. Tamalakan pangan. Asan praise God Almighty. I am ke praise. Ya kulo malap. Apa benar tigin akalimya nga. Elemenia. Na wanang akalimya. Yoshiro
che aloka kulo malap tamlil tanya mekrai tu open the shoes kulo malap nanne Luciana perlange lalle kulo kaksakin ke proise kat ngawala los pena Srui kaksakin ke pro lowos pro lomatikin kajina defas na met ebin ko kada sum na room konta kana ke may luti si makum pro ke kanya ke akollah fast na met na ke pela tikin kadu fast na met kulo wala kaksakin na faklalle Mr. Libana mwet kulacnsap baru si wiowos lashne alle kulo malap sin ke kat fale na ke kapun wik singe dak sekwo na ke malutut sinal ke lendu tu sa efina lang silan God na tagarela sermon sila klitu sermon aktolu lakineng yenga ke sipen na makat akfashing chike demonstrate na kataga ke mande front low die malutut nge na mande tu Stefane ke len musenge sette God akketeyac ke nokon nge na litu na Mr. Liban le etolang na ke me le taga akfashalu ntawan de etolang ka siknokon nge na ke whereas tikin makil le taga in tram kun na ke iplan school now challenge pa na siya tikin makil mayen wang audience lal physically yem ta alla do it first virtually na ara mga kewa kate lamala kin ganik magat kay nakfashi contusively in kachakat kewa si felas na misinga vakla si Tokosra Acsmaklac naldaga ke si Chronicles saptalongol si fashion ke singal dolu na ana ke akademie lashmeta ke gatako masima enena na shuro pa enena katin kain fakaklasha in mataga ke puk ongolon ko smakosdi ke screen ngan pang electronic ka PC magat direct magun nali kosundi aski phone gayan phone nadashkem singe computers mange finduti la shate maget channels nige fakya fingat side la shi nakachiba na gnek na bana ngara si oyan bang si pa katlalal fungin na pa Jesus Christ el mise el buen kulo si fan na din God mise molya katfinlalal fungin masinga katufe nara ke malutut misingi ito ke Chronicles to ain ana ke katnta akfashi magatash kenge Puklime ko simet nge Genesis Exodus Leviticus oike Deuteronomy pugin masap lime ko spange pait nge ma pukma masap lime ko ma takyang nasil Moses na puksinga luto ko nga Joshua metnanan ka Ruth siya Samuel siya Tokosra siya Chronicles Ezra ni Maya Esther puksinga lu bangen pugin history gash na siya Chronicles singan bangat again lutut kem singi siya last pe parallels in the gilu Samuel nara puksinga lit koste bang akalimingan deme ko sang singa lu puklime ko fakyang dongan so Sam Sokas Ecclesiastes on Solomon book in poetry ka wisdom book gaspange konvin shugo gas in sa gas mwet ki kain belma Lumegos kanila little gopek in Gashikat. Na lumegos shibe ba fakyang dogongan na kanya pa buklong lula bang akalimingan. I said Jeremiah yoksha Ezekiel Daniel puklimegos nge pukin met pala fulat limegos kalmean pa tisten ke pala la losa dit fuko lam ngaul. Ta kanike me lam fuko pala la losan yok nge sham kita kalan when kulo ayape nag disaster may sikiyak na vinan Juda rela yukshangan sigyal alwi som naki mamakadita ke showangan il Daniel nara puklime kosh nge pa usye na sish nagi me pukin balal me kosh na puk singa lu to gongan kad me puklong olit kosh le na longolit kosh plus singa lu pa puk singa lu malalange
Osia soil Amos, Obadiah Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi. Siya nga nasa Old Testament. Pangayan si matuid Old Testament waya. Na maston Malachi meto asya ang fukusi bangan. Tabang period of silence. Kung ganikian siya na ba me pangan nga kina inakalimila. Maluto tayo kakipukmata an ta inakalimila lutila siya matakaki me pukon ulan kosnge. Namen sipela lemisteri banil de fakla kat fin loang lageta na eldal me anen ututle instrument masifan na kapasingan ke langsi man gat na siya. Kat finin ki buksilan me tonge eltakain mutawaek ke laksraunaksi meto sapta si fossin ke longol me ko eltakain weyela na tin siya Jesus mon John Baptist il woyak man boisi samo as misaya siya taka na meto mutawaek in suk na palugel takate takseben dan dokke saflayan taksilal meto lugen dokke na sang verify metluen in fact masifan na John Mark gospel siya tolungel porela ka kain si masikya kemit ke for fashish ke kulacnsap na John is from the general audience na gospel akos pange puginorek masinga siya na ikeknem singe church history kelos for example duti Paul Silas Maldivin and Pariah apanaget duti nge na metwe esang mata take notes li scroll ala luti lalosan fall na ke matram ganya ka ngakom ka check na pitsay ka check na record document rek malasha nam singi na Rome Corinth Galatia Ephesus Philippi Colossae Thessalonica Timote Titus Philemon buksingal tolu pangwakak ngan sentence ko met ke buksingal tolungan kumaliakin el Paul ke kalmel pa writer el pa author ke Hebrew den akketeyac na vinden akketeyac tak maden akalem James same thing simday nelke Peter bagat tutut kun ke tustea sulpe lenyo ke lada Peter angan na John sina mas gospel ba smasta leta tolunge na chut na John is mas fakya na pangan puk ikash mga lang si akketeyac kat findi na ke composition mga lang si composition na pingando ke channel si somne ke fakya si sakluk Malachi puktol ngol yang and de me kos singal luo lalongol singalit kos sang de me kos longol luo sang me kos longolit kos sang singal luo relatol ngol ya old la da tolu testament la da ya na tolu sel foundational ya sel foundational pangan puktol ngol ya ke papal na da sa ke uleng mata whereas communication kasen masloan multiplication tolu yel rela longolit kos NEW leda tolu testament leda ya na apena kileme langan sil Peter met farken la kum nak na sil belit kos el mo itnyo belit kos the same concept mayen the New Testament el reveal mama engage ke Old Testament na el ka konvin ka ben mot kan ke foundation singa vaketol ngolya na New Testament el dagade shlaken el nawo mange na ke kasing langsio so ingen akan verse na met mayen akketeyac dari na ke ipsima na ke pacl pukon ngolon kosma orelangan afin dakin galem ipsingan namistilipan askarsalom na ke met get verse met ona angan som na met na ke ipsito so Chronicles bangan na inge nakate buksi mga akketeyac staktuk ke nga ana sharma kate somne ke si Chronicles pagadash kem singe saptalong si badash ke aksinsia ka pa eme katingen na somne ke longol si mesi kyak nge si lu tolu ako si megos on ko sitkos algo sia singal lu singal tolu singal ako singal megos singalon ko first ne ke longol si ta kam singe ligat fin matluti si
Alas si senjen ka rin nga na som nige longol siya without knowing siya nige longol. We have to at least have a glimpse of what's going on in here. Nara katashi ke longol siya misenge na pang inakilimilar sap na longol ya paashkiyan. Na pa nangara katashi ke kadin dive into that as we go along. Kuraktangan kain me mutawaek fast na mit nage mga tashkiyan. Na mistilipan Fartnamet. Lani siya. Kom we pacl na akollah min siavan siya liya we vi nashmasing affecta den akalem mayen ay maulan met pagat karangan nga ganda kadin me karangan kat we metlasha narang asum na ke Chronicle, First Chronicles, Second Chronicles kada kalimitar la puklungan bugin history pa taga kaya staklo na katfinsum na ke scholars ke fakla el puksi namit First Chronicles, Second Chronicles na pa orekalik maluos yung ngayon in mo me for keshipe maurekla na gayan is nag-categorization na fakla simle tukun me sometimes after Judah began to return from Babylon exile kalman pa simle ke lamfugotol mo lalgosh PC before Christ nagesiya Chronicles siya vasya nagaliw fakla mwet siya falok to control na fakla mwet Israel nagawa simle nelos fal nagekay siya ulalos masamasla inge akwag in book in Tokosra Israel mwet siya data likiyac na Babylon Kishbin magluklalos. Na wiksim singing akalemila our sin maglukatrela affect others. Na ingin nakatliyak life oga utagan church buksinga din nututkin. Na fakla met siya folok emit na in city selos to control pa met tol, met Levi, met kulacnsap in temple, and met Israel besaya. Ke account ke luo Chronicles tuling longos faslong tolu and fakla Paing masapsil Cyrus Tokosra letlan Persia lem katlan kasao ilarata ngayon lem fin fellow na phone shishkiya with a ngayon masay si temple na sil in Jerusalem in fel Judah inge gos na kewa siya matlan God gos loklan na we Leila ta lemkat lowos in wikum. Naingena, it focused primarily on the history of Judah, the southern kingdom of divided Israel. Na mesi from kunyak divided kingdom of Israel. And northern south masifan namit pang United Kingdom. Na solil the karangan ke yang ngaul. Na dako Saul David el karangan ke yang ngaul na dako Solomon el dako karangan ke yang ngaul. Nara First Chronicle begins with several genealogy. Shamtayeyan Bukshe Chronicle, First Chronicles el dako mutawaek na ke taken yan siya na emphasis ke yan, special emphasis kan Sham kanal David Solomon. Na chroniclers nga matsima anan sumasda nga el mutawaek sum nag history of the kingdom under David. El mutawaek sham kun be sham mata ma likiyac ke lulin karangan niya klal Tokosra David na siya Tokosra David siya mama el me alena anin artalaba worship na inelpe ka yorol sima yokshipepe na silan ba details plans for the construction of the temple. Na nakimalutod siya nga tafanang ngaytang na kaya anayin akalemisimo it predicated the temple. Na pa akmdaw akkalemiyak pa nga tasat na temple siya katitala kisipin
akketeyac ta sil mo fokla na bawal tel pa orela kamasyaila nara ta na skel siya Solomon. Nara fakla First Chronicle was probably written to assure the return exile of God's faithful toward His people. In akketeyac na ke assurance si masiman si ba akketeyac banang silang God ke me kaditala kat sima elos alu na siya katale prema si Jacob siya pangakom alu pena siya. He is a very faithful God. Na tenala leksyon ni akketeyac dogmatically la siya author siya oana elosin ngais na sil Ezra. Nara ke akketeyac sila mga taga na ke mutawaek nga sulpa na usi na ke screen me na ke Bible electronic na ta siya. Nara kat finally na ke me taximaan ke screen ngan sapta longol yangan o sapta longol si pa maluto da ta ke kada ta shun ba din ready. Na sapta si met ngan kat finaso min kan buhay ta na samram ke first sinike first siak long lead coach ngan jamgal Adam nikel Abraham. Na sapta sipe nangan first long lagos kilang malu samram mana le Abraham nikel Jacob. Na bagat sum nage sapta siak luonge. Sapta siak luonge ta kata na taksya ugel David first sinike lang malimekos. Nagatfin esom nage sapta toluan Samsam kun nagitalik natal David ke me sapta tolu singe. Descendants natala pada kekian na finga teta ka nagisapta akos singe. Samsam kitalik natal Juda dalik na Simeon na pa ito kope ke sapta akos singen. Fast na mit na sapta limekos elta ka kung kan lang napapanduman di ukwe. Samsam kun ke me siyadalik natal Jacob nagel siya Simeon pa na Juda first mo lakos ni ang aldolu na funny na ke sapta limikos siya nangan gel Ruben kada sum na ke first ngal sin ke longolo to na samram kun ket na ket la ta ka ke maliti singe sapta limikos pen na first longol dolu na ke longolon kos ta samram kun na ke me half tribe of Manasseh. Nadalik na da Levi eda ka sapta on gosh for sinike al ngal siye. Som na sapta akit gosh. Fak samram kun ke dalik na da Isakara for sinike fastime gosh. Na for son gosh na ke singal luo ke sapta si penangan dalik na da Benjamin pa samram kun ka. Na ke sapta si penait gosh dalik for singal dolo samram ke dalik na Naphtali. Naki saptait kosh fosingal akos gisngalia samam gitalik natal Manase ayepe fastongol gelongol ye samam gitalik natal Ephraim fas tolngol naki angaw le samsam inaksef ye sapta singa ge talik natal Asher nataka naki me pelin genealogy ka takseo gel Tokosra solbang fas sinige angaw el samsam kun na funny natin Shamanyak na ke genealogy ke elos mafaloko ke sapta yapena elos mafalok ke exile first sinige toingo lagos jamjam kun na shilpena kalwania ki genealogy ke me kelsola na first na ke singaul edaka na ke miselal sol ka dalik na dala first sinige singalakos na pangan pelsi masingal sita kata akketeyac la Acsmaklac David el Tokosra ke fosse na ke tolu na ke fosse akos na ke ya ke sapta singal siye David samsam kunyak na ke mighty man mwet kulacnsap ngan wasangaw no ke ang lonkos siya uskatan ke fosse lu sapta singal luo elos walalang David samanya ke fosse na ke ang ngaul fosse sapta singal tolu pa samsam kunyak na ke me utak tap matal siya na me likiyac Kiryat Jearim ke fos siya nagsingal luan samsam kun na singal tolu pa na samsam kun nagel usa
na tap matal singen fasin me kosh ngish kala ko shamram kunja som na ke sapta singala ko shamram konal David ndan kiel dalik na dalan ke fasin ke it kosh na ay kosh na ke singalit kosh ke sapta singala ko singen ba kume connect na ke me met Philistine ka Philistia edal me katangyak le na flognyak me tap matalje Ark of Covenant ke sapta singal me kosh akketeyac ke fasin ke longolia ke sapta singalon kosh singe kometa na elos mutawaek alu worship before the harp faston olit kosh gangal dolu akketeyac na sapta singalit kosh ram ke olela ka me covenant langat na sil David fasin ke singal me kosh akketeyac na ke pena sapta singalit kosh singe pangen en si magade connect ngi proelal David fasin alon kosh ke lolit kosh na ke sapta singalal kosh David el katang lamet lokala fasin ke singal dolu akkelembi na pangan persima stak no fasin la kosh ke singalit kosh David en dawak na ke administration lala for sapta singal ya der shamram gun met Ammonites nge edal me skin akollah ke matal David der samanya ke fasin ke singalia sistak no ke fasia na singalia katangyak lemet amon ngan katangyak lemet Syria ke fasingal no ke singalia sya uskat me ke sapta aklong uljinge sapta aklong uljinge shamram gun na ke sha me elos finan rabba na enwaki me kot singe ke sapta longol fas akos na ke algos na uskat me na ke malutut mi singe pa longol si pa ngay masim kada na ke me malutut na ke sham ke wasi ma usi mas na yoros finan Israel ngan nakat finan ka na ke malutut singel ta ka ne syun longol si tana en si mata ka ke luti laltigin makilitu ka finil Mr. Lipan na ke belan sendri school ay petawian fasingal algos na ke tolngol ta ka ta shamram na ke inge na David el Messiah altar si long si na enin long si penangan pa ito ka ke sapta singal luvakla here shall be the house of the Lord God and here the altar of burnt offering for Israel. Nara kikakalemi kim tawakiela mga usamenike in the predicate yela me panganan si maya masala temple sila Solomon wea. Nangaten akalemi nge na kilitusinge longolu na kilongolya naksafela ngayon evataka ke pacl tasakta kikatatakan ke malutut singe si Chronicles longol siye na kung ka hindi compare na ke luo Samuel longolakos fasin na longolakos ke account ng Samuel an nakadali our slight variance ke ma kay siya naliki naging asam ng Samuel nge collective narrative of siya Samuel akkalemi na ke Pelsilal David na ke census singe and na ke judgment matakayurin kada na tasakta ke pelsi mataka ke malutututu ke sendri school tawi kadali forgiveness siya taka ke sala ke ato hasta nakmanasi paana mutawaek ke na ke purchase si maraklag ke aruna's threshing floor si ma katliye be ma urik maganya ke pelal buwas root ke root lu fastolu falanatin nara takana siya acquisition siya ke threshing floor siya el matawaek taka samsam kujak pagi siya Tokosra saptal megor sa gewan kos takain matawaek akalemin genek lal Davidin matawaek akalemi na ke realization lala el enelalen taka lemtalek mayin makyo ngaya masiklep ne nara Solomon siya nadal David el pa fatafwila
finraksi lal Davidin gan masala temple si ma predicate kimalutu singe. Nara ensima enta ka nakian pa kato yan ramram singe pa. Nete David pa masala temple singe ta ilta shela madi no lalapsi akollah nake masasinge. De samsam na mo ekin mamasayak na temple singe. Akollah. Siya uskat men nake malutut mi singe gadin fast na met na pa marichima anye matasinge nange. Na malutut la siya anake me ngakalemiya ka parallel gaya elta ka ki Lu Samuel long lagos fascina long mekospe. Na ara kada fast met ke malutut singe in kain mutawaek riti siene ke singal dolu pa marichilas ng aske. Anak nas wiya ke marichinge pingosak na kain liye mapinakin kalem. David elakla bisin mwet man kain kalman din wo. Fascimet kan faklasieta nil talang selan akollah med Israel na pailer at David elan nan kagelan oakla bisin mwet. David sap kan nasil Joab met pacl siya. Kosrae assassin vel Israel na fon. Mutawaek pang me adula safla air. Oakla bisin mwet. Ngalang si tala elos mwet cash na fon. Na suapil fact. Finsa claim kadilan arata med Israel in pasin ni Pelsio vukligi piselos misinge. Lemfalet elos nukewa met kulacnsap. Lemfalet elos nukewa met kulacnsap lom. Naifog akum langsum inaramasi inge esang mayatan matan fel si inge na fon. Tasakta nanakal to siya kalakal suap. Esami enjingan. Manang suap ile varchasten fel Israel na fon. Na ilflok na Jerusalem fakak na sila Tokosra David pisin mukul na kewa mapalin wimeun o 1 million siyovok tausin med Israel. Mwet ang ulit kos tausin med Juda. Kersiben suap tiena in sisi nagisaplal Tokosra inge tiena wakla med in shufla Levi Benjamin. Kadel tien siyovok ima orekinge. Napayal sang kai ubenafin med Israel. At David fakt na sin God, ngawrela makuluk na yoksi at mission si bangan. Nanakmanas, sista kuluklak, manalalfon si bangawrela. Nalim kalil fakt na sil gat, met palalal David. Fale fakt na sil David la, ngavasang na sil, kime, shulela tolu. Sitakluk, elinin na shulela siye. Ngay færre masima esulelan. Kedel som fakt na sil David malem kadel fakt na siyak sil mayekum lang siya. Inar shelfin fel sum ke yatolu ka komin kang liki unmet maunlan met lokaloklom ke malem dolu. Ka lem kadelan maunikom ke katlas natal esapema masupe. Silu bufen si misa na fin en Israel. Israel na fon kilen dolu. May nga fak in the book LEUM GOD. Na David fak na silgat. Ngarule na fosep. En de kunyele. Tasakta nga tia lang singan kalyeyak sin maeta. Lela in LEUM GOD. Pa orek kayak na sirs. Tael bakoten. Katrini pray. Katritari ke kas medalom kat papatamasin kashaw. Katlang si fakloma lap na siyumke kastum da ka indutikat in kai ka dina naksiwasikat. Inoya na ke kom mongyang nage foko mol da ka ke. Da ka na shish ka din da la kastum siya kom mongyang na ke. Pesi ka da ka in ritken lutut kuna kom mutawaek rek kun kasinge inkat. Lela tan kastum bakat tufe, lela ka din kain ita kalmen faklum ke kasinge, yurum ke fan
akketeyac phone lakan tako semi. Panangan nukewa mat foto to leke kat papa. Nanak na si kai sim tanin sias katineta entirety ke maluti singi. Kulang malap na siyum yam siya na siya spell singi katin kanta kanya widutut ke. Ken wan na tum Jesus Christ katlalal fungi ke. Amen. Kulang malap mingi na kate fastnamet ke malutut singi. Na ipsimet nga taga ke fast simeta. Manesla share screen na gibel singi slaklok. Lokin ya. Setan el talang si ilanak lokalo ke mwet Israel. Na balara da David ilan nan gagalan o klabisin mweta. Kasima etagange incitement si bange. Setan el ta lang si ilan ak lokalo ke. Kombinasyon na ke account ke me luo Samuel longolagos mga akketeyac fasin ke longon mego siya. Dena vak mo setan. Akmakat. Na yan si mayata na si kumindan kagyan bala ke account ke Chronicles ngayon. Na nakifax siya ilmasi fan na. Year Yahweh inesima bang-bangkat papatamas kaya insight pa anayin orala o yesi kumin mukikuyak. Na mukikuyak singan pa David inland to number the people. Na kaya akketeyac account lungan el may parallel anan suman masifan na. Nara akketeyac la accuser singan pa nakel setan pa akketeyac kifwas singan to incite David. Na kaya akketeyac ngan panang faka setan el talang silan akollah kila met Israel. Na pameen na pacl at David ilan nan kayak ilan o klapisin mweta. Mokleyak yakel. Na lida ke faksi mataga ke luo Samuel longolagot fasing si fese pa na fakla David ilo klapisin mweta. Sibe pela LEUM GOD kaksakin met Israel. Elera at David ilan akketeyac LEUM GOD fak na sil fala wakla met Israel met Judah. Nakatli slide difference siya ki akketeyac ngan mga faka. Kat papa parel la setan. Naki samsam kunyak kan accuser siya ngan ba setan na ilmoklelek. Nara account dungan fin samsaman siya mukakat na siya mga accuser siya ngan manil parel la. Na fact na kifwasyak lungan mo na David el sapkan na sil suwap captain nan met maunlal. Fala usmet pa balom fash sasla and truth nukewa in fel Israel mutawaek pang panort na oyatula safla air pa south oyakla bisin mweta ngalang si itala elos mwet ekash na phone na masingan ke fasak luo singa fani na ke algos ipsiak luo pangan enlisted anain makuluk si pangan na sipean pa akketeyac la Messi sipe sira David elgen orekla ayawa singa David el sap kuna sin matsi uyanga suwap kus fale sasten fel Israel na van mutawaek pang me oyatula safla air orekla bisin mweta Masimet command si Lorelangan. Ilorela command singan na ke ayawa singan. Si aspe akwak. Mataydakan na si Moses na ke iplan na ke senses. Ngayon ke pel si maitaka. Na ke aktologi singa fakla na suapel fak. Fin sa LEUM GOD ilanarata met Israel in pasini pel siyo fuktigi bisyalos bisingi. So apel mutawaek na akilen in kisensyakin la mesira kumkin reklao iya singe. Limfalet ilos nakewa met kulacnsap lom. Na ifoka kumlong suminara masinge. Mutawaek ana nas objection je katliagin singe. Masima metsima
Paya savan siya David, el daw ano lang kasensya kinla, may modifloma, may sigum gerang Fakla tajakta nanaklal Tokosra kalagal suap. Ngakit tuiwin siyang Komli ke pelsi mamatsima Kolkata, el Kolkat, el Islel, anan koisak mugigulala. Naranan wangan rumel sang matsite na inkain akalemye objection lalan, den sisilal na kayan, inkan fakla. Nara abuse of power singa at liyakin singa sil David, makluk si bangan. Tajakta, nanaklal to siya kalakal, konfinas ke power. Pa David el singa. Napanang so apel ille, fasasla, invalishel na foon, el flok na Jerusalem. El sisikal den an sisinke. Na makluk singa mutawaek na, simetakin singa. El fakta sil Tokosra David, bisin mukul na kayo mafalin, wimew na, la 8 million siyuk tausin mat Israel. Mwet ang fuko itngol tausin mat Juda. Kismen chuapel tiyan ang sisi, pangan si mga elut ke fosilang likiyac. Nagisaplal Tokosra inge, el tiyan na wakla mat kisufla Levi e Benjamin. Na ifakala na anan siyole sufsinga Levi, kadetala sufsinga asrollal dalki rekmalan God. Ilos pa me fong me tabernacle. Pange me los pa ora karinganalue. Na nagi Benjamin si mama akketeyac baba then ale specifically akketeyac life da ilos me motkana kela Ark of Covenant singe ilashuye. Ilkanash siskenen ma shuf Benjamin ashwe. Na fakla el dia na wakla met ke shuf luong Levi Benjamin na pasipia na akketeyac ta ke mariching fakla me kesben chuabel dia na chese. Nara el dia nara la wa singen. Nara fakla kadel dia na chewo ke ma orekinge. Na pa el sang kayu penafin mat Israel. At David el fakta sinkat ngawrela makuluk na yoksi, nanakmanas, sista kuluklak. Manalal fon si bange, confession singe, sikyak tukun result singe. Result singen pa, me katpapel tenan chewo. Pangan result si masikyaga. Na yan si makiato ba tako nagi fo siyakal kusken fakla, as admit of the sin singen. Ngawrela makuluk na yoksi. Kaya nga samsam kun na yok na kela Acsmaklac akketeyac. Acsmaklac katikan mutulage, katikan maisaslake. Kingalu siya lang samsam kun la long selekpe Peter ke el lafukan limpel tolue. Na lemelak me reconciliation je si kyakigen likiyac na tukun mangen ke pide lakla na lemel restore ilya pide el folokle de alusimit lala ke ma tausin tolu pafurla makelanggalenglan gat na bangakalemi in contrast ke nasikyak na siya Moses ke dakyang masa pa law versus grace tausin tolu mise ke dakyang masa pa Kelanggalenglan God, pida lakla nagtafong lalala, leme restore ilya kelanggalang bakoten lala, tao sintolo maulle. Maulle, sikyakin wifaka kipengwo siya. Nara, make confession siya Mesi alupekyan, nanakmanas, sista kuluklak, manalalfon si bangarela. Pride siya pasisara kat samsam kun naki, yok naki katfin, Elina ke mutawaek no yesinga chamram kunla David el chamram kunna is a man in mwetsima alena loeng na ke makatel sap kunna nail orela tafung lesinga nara para kat akketeyac ke factual matako ke likiyac na pa tafung lala nara elorela faxima fakma oh God
mwe kisella pain si posisel. Kum dia belesha sin si posisel siao liak. Na mayan ki at sam kun na ke me oyange ya. Liak men si Samuel sapta singal tolu fasingalakos. Akketeyac David being portrayed as a man after God's heart, God's own heart. Basi Samuel singal tolu singalakos sam kun na naki committed grievous sin nga na akketeyac me iktel ta kanagos la masap naki me lu masap ma akketeyac ka kisben ilta wim tan gel uria na ora exodus longol fasingal dolun ge singalakos katliela elingena elmel patatang ke oyenga na pangan si oyema akketeyac na ke tafung lelal meta na tafung le si mga tram kun nga anen laman ke aten fong si na ke la wakta pisin mwet ke me unlock nga may di me unlock nga mesil oro I was clear na pa akketeyac kle masingen me anen ta oyesima orekle mata line masap sibe may dakang na sil Moses mafak mo text na kilom nuk madal sin LEUM GOD Exodus tolgol fasinga sin ke singalagor fakla LEUM GOD el fakta sil Moses ke pel kum rasi awalap sepa sikiyak nge ke pisin mad Israel kasi muguli nakfalye na sila pain muli molal tan wang no nga sikiyak na sil ke pel awalap singe eureka mwet na kayo mawi awalap singe eninan muli lapa fal sige mani pauni fal na ke ma akwaki mani silos moli nge evasi masang na sik mukul na kayo masunye longol matwe ka matalikipe emoli lapa singe na sik mat kashap intia moli yokliki kamat sa kashap intia moli shikliki kelos moli lapa singe na ke molalos esa ni maninge sin mad Israel Eric Malkininsang akoye lom nuk madalsi text singe fasang akflati molin molalos en afasamin garanganalos nara yakketeyac nge a census should include half shekel ransom for each person na fakla Sap David ignore this stipulation na pangansi mama mutkuyak na kela eninain akketeyac na ba taka na siyasla so David repentance and confession preceded metigi sabayak lamat pala siya ket ba samsam kunyak nage iptok nge fasya kalgos nge nage akketeyac la luo nage algos samsam kun nage Masi mananan kayak David malala makluksinge. Nara ensi mataka na siyasan pa me falokla niki fasya kakos mafakla tasak ta nanakal Tokosra tasak ta nanakal Tokosra kalagal suwa masi pengan enequity si bange el awalain makluksi be bangan panang Swabel ille fasyasten vel Israel na fon na ilfalok na Jerusalem. Kesikyak mange taka ke fasyak luni ke fasyak algos singen. Nama ana inach introversion jesikyak. Me singen. Ana inach Acsmaklac ilal David in jivena concern with his own inner thoughts. Napa ke taka na siel oya singen na pakat kalim ke me malutu chinge nga fine silbe akketeyac ke fasyak yang islaklo ke fasyak yang ano siya Mwe Read fakla na LEUM GOD el fak na silket met pacl David fale fak na sil David la nga vasang na sil ke may sulela tolu.
Elini na insulela si. Nga fara masima insulela. Kat finli na ke me define offer may takyang na katloang na kela David el katfin observe na nagitaksing Fossin na mettigi fossin el vakla admission gerala ngawrela makulukshi confession shi yokshi be confession sing rekle ngawrela makulukshi na nakmuna sisla kuluklak manalal fonji bangawrela na tukun admission singan namo fossin na kesinga luta kata na define offers tolu bauta kangan na singal tolu ta kata na nanutoy lalapie kesin matulungan na sila lakian. Na LEUM GOD il fakta sil ket met parallel David fale fakta sil David la mavasang na sil may sila la tolu. Option tolu bangan. Elinin na sila la siye. Kat finnan kat kimasi David il ralange. Shaknash consequence matagagel. Ni tal ta shaknash consequence ke. Nga fara masima ele sila la. Para nga ma-define over si bangay na kalemi gat pakotan singe. Nara kerel sume fakta sil David ma LEUM GOD il fak na il siyak sil mayeke kum sulalaan mayeke mlang siyan. Inar shelvin felsum ke yatolu nakatmut ka nage shell inge nakatfine sige ka dinnan ka na siya shifena nga mga kumsun na syuno yasima ashelin mga kum ale devastated ke. Siya for nga ba Israel yatolu naki likelihood la kum gigat na Amerika. Finsaro mawangin le na kashpesh wangin le beki kanon stonge na kum matawagin ngat dila na shell singan manawpesi be pange na masyakluan ba metlokalok Matukalok nga te shamram ke dana fak mama em dana ngos kan bujikat ke ma elos me ke fakta nakluki kata metmaun ba shamram ke diaket matukalok ka kadelan meunikom ke katlas nata lasabay mamasupe silu bufenu se mise na fin en Israel na fongelen dolu me nga fak in the book LEUM GOD Nara gatsamram get 3 years singaya account Samuel el vakla na kede sumnorol David fact oana LEUM GOD the fact na siaksil maye kumlangsi ino shell financium geya tolu ka gomin kang di kimet lokaloklom ke malem tolu kay nos masupe sirani felsum gelen tolu ingen nan ka akwoye na kumfa facto ploman na si ngayon folok le fact na sin LEUM GOD na pati David fact na silket ngawle na fosek na ganyale tasak tangati lang singan kaliyak sin mwet ifo manilita pakotin nan gata ilita faithfulness nan gata el sin kin mweta indakyang nan bun mweta nara choice si malralangan imet the choice si patagakyak tolungan Narakat findin ke malutu chinge eltak ko na siyesh ke me incitement si ma orekle pa fossingan foslu ne ke alkos shamsham kun ne ke sin inequity ne ke admission singan na pa ne ke admission she fosya da ko shamsham kun ne ke spoyak lamit pala singan amit pala singan in so makkalimila along si akkalimi min sila lasin matulunge consequences ako masak na iske Pange kato yan malutut singa taka inutikat mayen kikatloang na kaya etaka alakatayak yok litu ke tafuye la makuluk ma siorela elafek pamit is circle lala kamit mail cool na message singa intaka inale akkalimi na siyasla Tokosra David masing ako min nale lututsil ke oye singa ba Acsmaklac ingain own up to his sin
inequity na pa el ace consequence kaya urine God naging nasin mo itamen kadil pakoten. Nga may pange KahsInKol makanorela lemisilipan pange kaya mga kadikasik nga flonat pela na siyum ingan safan siya liya wiki en siya luma kung kan doctorate diye katakal ke makadil inspire kung naging malitut siya ngayon lamalap. Tigi yung lumalap kaya kakketeyac na wobuma tekangan usiyon sukuin atolla in me tagakyokye lumalap ke kakketeyac na wobu tigin naskarin longun pan wireless finance syntax ke pelchinga. Okay. Tigin kumong kasi How? kal lumalap kaya kakketeyac na wobu ngale su kaksakin ke me langkalang masid patagakatindi ke samsam sa Google David nga inchefalat chaknel nan sum ngale mo inchefalat chilal pa el sum ngale shikilan waklape sol chilal ngan kasi chma kum ustagal ke saptas ngalal ko ngal yalongo ngan akalamela elos mo yung ne fanatari na lal fumal ke waktalan shibelila metikasla la makan shibafashna met tame point la el sum we malkan na kat pa sourceland manake while wanalan shigel somliki lalal funi mama kat pa profile manake wa wanan pa inshallah lap shimatagana ke o yeshildi ngan ko el chikyang na ngan tanashik na ke ngalong kumakketeyac fos luna ke alkusngan elasmakte na ke o yeshil
Alright langan. El follow. Katil sang choice tulungan el sila la flot na unkat. El ke katlan nanangal. Manil talakat mga na parshwas was siya. Mweta tiga na shwas ka nanan ka shwas. Takat taga liya na kakketeyac sa lumke mantia iplap tulungan. Takat na el taga in fact na pa makuluk siya lashkengan. Na me non ka na ke matagal ke gospel lal max up ta tolu fos nung lal ko nung liya. Nake ulayang sa siya si makadashkengan. Katli tafung lal David ngan katli pakutin yoklan kat may tagal ke sapta na phone chingan. Chronicle longul siya, si Chronicle sapta longul siya. Katli ta machima yok siya me ta pakati nesmok te flop na ke lemtala makuluk lash nga inis nanan ka shwas singat. Pakutin yoklan kat na siya siya. Nga mo ipsingay ta ka na sikum na ke maktolu long alkos longul yata na mana ka wakan napnas na ke. Nakalawo na pa ila katila may call sila ni Israel si Fena. El Fena ro in siya falat lang nga som likiyac makad eli tatar la katla provide mana kayo mo. Tagatliye pa na background makum tramp ganeli commit masapak ikasum on koso murder. Masi mga kumino niya le kalim ke mishing niya. Katil tail yakin kisya kamail wana lem taka alle ke may tanda ka na kinche pa yesing na shil. Me designation siya faculty de penga men after God's own art. Nangamo masingen pa inan taka na sikum mishing gating kalim kela. Pange oline siya pange shela siya pange commit siya mataka na ke gating fenanan kakla katali nila na pay kachilash nga elito na nakmanas el akollah na sinmat na kayo wala mafagasi kumarela elalala wala commit adultery commit me murder mga ito el fulo kinchi na pa isin na ke overall mas makadin sangkalya malututsin silpa ka yoke dito na kat lang si pataka ke siyam alingalon ko ship David el me sampram kinyaklad bro ito la me lang kalang yokman kat. Takapit na keme yok siya sapta tolu. Akalimila kayo kupengan ay timal ka na kat lang siya sipang. Na taka na si kumusing peta na. La situation fa kya katash kengen na katika nukan na sinkat. Pangi point mga ke drive. Wangin makat ka nukan na ron kat. El ako lang na kading flok na kaya inche pa isin flok na siya. Nangasam from kaya ngan kinafkane yon rak sola pelu lang afakla en yon rak when if in katli sin my effect community lasha pataka malutut na yok she kabut na fonching personal sin will affect the community na patil na kel David inje fala chilal nga effect mas makatli ke mante kataka ke fosing la ko ngan may tao sin ngaw mi siya finan Israel Mwe cool siya na lupuvan ang kakanaus la lupuvan siya na fast pa na nameda katil tulokon niya pangan pa ko tang yok ng kat el interfinin tulokon niya may lupuvan siya lang nente kanaus na phone na pangan na siya ko mo siya kat ina kaling kalim kala mana kayo wangay nan flok na ron kat elit tawan makan muklara living kat te kanalin na lulap siya pataga ke fakyak ngol siya fasal ko siya kat ina na pa kaling kalim kala Kat met wanain na matulog ka kat kuflan fast na met na mengen waning machayen kat ting pa yan singkat David el rala mana pakan del follow kadel sang choice tolulal elita lakat fagasha laling kat pakoten lang sisipang nangakong pabenang at the individual level la me listen kat yakligi ako klan kada wana katin slow roll ligi na katin taga proclaim gospel singe kat fit katin karingen me gospel singe fashalik nike to the ends of the roll
Oana masih katina kat kuflan niya kalim sing. Wana ka din te fully understand na pala. Efo fukunan ko saan wanan ta kwan na efo wana na wala lom siyan. Efo wana situation efo wala na cancer singa spread. Me misen chu ka nga lupe lengin. O kastan ka taga fa mo yung kat wangin na pa mo pe. Me si tulokun kat nga. Mga yok supe. Mga pa siya kat flok na run kat ngin na. Na mein finality lan mana kayo wa. Palaline version. If you got things she pay na singkat, siya sila ke popaliak lang waiting for siya siya na uniform sila lang Lan somni ki et pinpoint siya sven fact somni ki ang anikin ko. Na mo siya makatash kengen ang Mana pa sila kat kapas, katilita na pa man siya nga kat confess, siya na manas, repent, taka na Acsmaklac God. Masih nga pa taloy na kaya litina, wo sila tiking tres kanan taka, usila sikan pa di pan kumino na lekin psycho. Taka na run kat ken siya. Masyal chalay tala kung na pa shan Jesus Christ nila makluk na kayo, why makanwag nila. Wangan na pa makan bukta na kung di may palal fungisi te kain kia pa yak ke or malan may chayang may katil si kalam si kating pinpoint pa na may ma eto ka wanain taka ma sama kain bukbuka kung kan di pa na may katil ikas mga usut kalam si kung kalam kel putaki kung ke ngon man kating kom o mas ke lalal fungisi nga ele usut kung di ale kalam fastlom ta nasyesh mit Kosrae e finash mashi kat etamo tena wo katina usina unkat men mange come ukun a effect pen met plus your immediate setting ndake lom shuman ndake community loman taka penani ke church Kosrae tausin ngeu mi shekesben tafung lelal siya David, takis benel fulok ngan katil tulok niya lupufen sila lingan. Na ipapen nakat misingin nga. La tulok niya lalain version. In other words, la proteki kat nte udjak na ke. Pang masih majok supermet. Na siya fulok na ke maktolu fostong lalgos long liya. Masih fun kan kita nas na ke. Blaspheming of the Holy Spirit. In other words, constantly reject salvation work through His Son, Jesus Christ. Kung tiyan ang lalifong. Dahil kung koso, kung may prasapa siya, o yan na kayo wamalipan nila siya kameta. Fingkat ka na rin katsang na siya. Lanap nas na kaya. Laya siya na siya small, mapatpat siya. Dupufen lal, epwenkat, protekikat. Masih yok na pa siya. Kung tekay no kan na maujun kat, wang makan mutla. Aragat su kaksakin kat ke akketeyac na wo tikin tres kaling amay pangan me onso ko kat foto sin muela. Lutina wo si loma. Me tinga floko na dan mas kan usie pa mwet last ngayon akilen pe. Ngaki ko aso ki good morning from the likiyac lulap. Tamtay Srui proves to wo. Kaya tamil asan pangan, there was a right way and a wrong way, as well as a right reason and a wrong reason for taking a census. Katil Kosrae see David sins, not simply because he took a census tasakta, motif lang na ke ankuluk. After extensive military victory, David had inclined to trust in a strong army rather than in the power of God. Amen. Mighty God. Insang ato lang maliti na wowos katil kasla na si wosan. Kulo malap. Wow. This is context siya pa mo yung una Nail kenta ka sibe reorganize lang fast na met.
pacl sumra wangan malkan na pa na asa nila kalamingan el sibe somna ke me wasengan malkan nala God Almighty na nesibe hel fakulo malap tikin emen na ke liti wobungan kulo malap. So with that being said, I'm asking Auckland per Tamil Chibuyash. Actually, come the Tamil Nor. Kulon Ashloman, Larn Lashpenajel Nenware, Shauloman, Kuloman Lap. Akum Tretna Sham from Tamtalil to go, eh? Milta, Upert, Kuloman Lap, Kashlo Wusan. Amo Pangan with Mataga Sham from Cape, Liti Loma. Nakataka should be finalized him at Nagamo. The Kuloman Lap taking Kakatayana wo very. Me kung taga na taga ke sapta sini ke sapta longo linche ipsik nan taga kung taga akketeyac na pai fosina ke single tolu win sang tafila akketeyac na kalam si ke mantea fosina la kusna ke tongo na wana tikin la kalam minge ditu ka taga our teams ko itakla me itakang na sildari la taga call alu lowosan sermon Tigin mekil asam jilikail ako open na lang taga na keme Sunday school nang taga kali keme alunitawi no ilang silang kat lutu 5 a.m. Pacific Standard Time. Tigin church kali ngausut pela kulang malap ke akketeyac na wowo kun first limit kading akut na keme kalian program kulang malap. Kulang malap lebih selipan ke Kasha magumusian insang tafel la medu chimash nge gusto kayo makasla bengan we kumyang damel asan ke Kasha kalum ke may faklum nge na lemisteripan an fine vloggen komen na ke me screen na kasimang faklay me da klogum kasimang faklay me da kumma David me Laman fong ya ke tukun victory lala boy baba na message ngat. Wana nga fakel ngamo man dia pang afaka wana len som ni sapta singal ko singal ya longul ma may una written bangan el taga wana len ke wa shan pa na bangan dawa taga na ke factual mutawaek ala God is in control la Satan il sapal ka mema el is moving the whole piece together God moving the pieces together. Yeah, he's moving the piece. When I see na pacl, see Chronicles long see na ke factual, see Samuel sapta long la kushkanta God is in control. Ke mana kaywa. Papa na mo si katash kyan. Satan el ash el ba me liang el ba me yeneng el ba ngon fok chi yo jame yeneng Akatel like Victoria, katel ke command center lala. Me slain lambs watu akollah on silit korsnge. Elos harsh in them. Elos control manake. Na kumesum pen a reference kin malal sopa. Sopel the kapash pen anala. Manake wa ashel itak like pen me lalal funi lal mo cleanam tana ke faithfully fashun katel recover. Manake wa flokanang manake wa yok tigina meta. Ay pa na kel King David ngeta shaktail wana asa nila kalaming wana len som sway na shel magay na malkan na lakat pa sang fictual ngan no phone na nage me may mata committee saptalong siya ito ka na komising tigin may Christian na kala sa taga ke crucifixion dead per resurrection on Jesus Christ nakan taga ne katusi mo malas pa causing it. Something when I got in self-glorified year, more glory na kay wanan sumnarun God. Nakatli pa na mangan ke ash machilu talaran na decision mga based on their what they think. Mo decision ngayon align na kay will of God. Na mo papangan ipsiyasan nil from kin na kay senses yan. We've been already malan sa talal Satan. Para ali yok siya ka din prefer discernment. When Satan el taka din nom siya niyo el taka in push met las ngara. Read pa mga kadin section kadin kalam ke
kunokon siya makatask na, it's very, very important. Wana kong fact na siya, trademark sila nga pa, pro eh. O, tigin na siya katask nga eh. Kumakalay may pala na kayo mo. Paperal rhythm siya katask nga may un siya. Vakla pro na ki Lo Chronicles it kosh nga lagos ikaya. Ulo malap. Ma kasi siya kin na ki ifa ka nan mga lakas payen me sensonesh ola kung siya Kosrae ka kanon bakit lasha. Kanon bakit lasha? Doon man na, wanang na dawagan vaksilo ma ana na faladak sila David baye pamvaka. Wanang pangan. Me masima ra futle Lucifer ligi Dawlan gada. Pangan mutawaek makuluka. Lupufan na kato siya ka fladak likiyac. Amaki Pride. flat. Pride. Pride. Nara ke malutu chenga swap si vena lakilan gel David. Lakilan pa longal swap Kung Matusis kum ke may una. Aliang may ke kum sumra lang silo me floko. Swap din na insisyon na ke why siya. Why Acsmaklac longal ilan pe. Swap. Basi sara nga sakay ka may ke opening ke lo singe ta kay ni kulacnsap mugui nga vakin la. Asna pelgat met kola. Anayin mga I'll take it from here. Natin ay na advice loman. Apangorela David el masalla sitalik na David el masalla bagi kollala. Manil din at iskatli advice sinel nata som na sin met force mangan pangan. Gisom na sin met my give yes all the time. Met my make you look good. Insiyasin na suma. Met mati akketeyac Yes, yes sir. Fashion na yes sir. Yes sir siya na equate na ge tatlin valvalin mise. Ge fesin lash ge oya makatash ke Kosrae. Konvine fakla rational lom na ge maasima kum lima te pai makia gi kum. Na pangayan si masyang to chinga ta ko la kum me either you are with or against the grain. Nara kumkimatayin mo akum sisi na false humility singa likiyac. Di para ngale fukuku kaksakin na zoom as a brother kaya ngange. If you cannot stand the kitchen, ale full lele. Kat fanis yun si male full lele. Nakat no compromise si mange malangata na sinmeta. Bangan na si ma disaster strike. Na David esap ke sivena mo malal pakkoan malal ba nukewa. Wala na pa pacl Lucifer ke una. Ala na kiato. Weil sifac kaksakin kan mangan. Na panangara ensi mata ke leadership mga iskimasi ngaya pa David den alam so vel tu siske ke meune. الكاشف أما الولاين إن الله داري نلعت تلاقيل ماشي غير نانشي أشكالين نانكبه كم سولجيسي بنا فاكنا كي friendly fire ngaki tala siya nga kulacnsap po nga 2 med met mawiya tu na to scan po siya I need to know friendly fire nara me ngali na ke malutu chinge la David so apel de na jesi a David el alena me pride lalan flatek angan then kain rely on his military alle specific pela so apel de na kagan men pangan ilan leader KahsInKol convintigin si kumakakan fkanchin pasta si About the lama. The minister she, kumafak fagama, long yak kum gadia.
So ito kanin kay may cool singan nen. Ali inche position lang nong may plan. Well, vakkan yun rak. Measure kauli and water. Kamana usin na ka. Ito ka kauli. Mana wuwushi ka. Nga siya nanan ka nang singe ko kauli. What happened? Sodom Gomorrah si Kyakwe? Wen, nakanala klik na dar singe kapap lagi cast nan ka. Mana wuwushi fo kauli. Baka why ka sin siya kimangan? Fo kauli. Sige nan ko. Rangan. Wana mutawaek malan ka ni may ngan siya na mo malal dal na kauli. Elsi makat mutawaek mo. Mali ganda nga lalal fung mias may Kosrae tala may sikyak finanyon niya. Or shopen na utaka na siya. Since nga effect may Kosrae ni mo siya niya. I believe so. Parang afak mama atat cash ni mo singing. Ang afako. Mama kat look may ash. Katpan mo tol kufnan niya. Mo. It's not. Katin di man na kayo. Namnas meti kong fak na medan. Namnas kan riti fos si kong fakipenga. Yung Chronicles kalakos. Elos fin proy na sik aulia for la likiyac ma elosara. Na nga fa long alos in kasao me en na manas na selos si feedback akuyela en selos. Na fa le shikeni fruits malipan el daliera papalipan ma. Kel shikyaka. It's bring me ay ngin nga ya lamgalon ko flog niya lang ang teaching siya mga matayak kaya compare na kaya ngasum na ko siya ingin. Umle, den siya ni kan mergi pausif gunan ko siya. Gaslan kat pausif. Ilang ay ime yeon ko siya git ko siyan likiyac fung ilumansik. Katan ara. Napanang ara wangin ma fakik gaslan kat ang tafung le. Olela lala nara David Chivena litala el nga inanan kaya kel in bone mweta. Elgain faithfulness lan gata. Manilita na pa being lasha. Napanang ara kasi mga tarang iti masa asyesi. Mga taray mitari. Kumali cash line siya ringin agad ng challenge siya. Na mga asko siya si Paing. Makat nga matanek kat aske na Kung ni asyang inan fukfuko at tiki na. mapakom ta. Ay na asyang nga ni Kosrae masakpan na. Ara kat kuflan ni kanim siya kat kuflan coin siya katin taka nga Kat lila mga kulukan mus na namata. Manifo manas mai na kan siya na fact cash to fan. Wang mo taka nga ara actually when kat na fun na siya was one na masya litsang katya katin taka a long little Chronicles update ko fasing na ako kat reading in Li mo Google al David nga follow na ron katil Paing na kadin ringin na Kumesam ke kumin fight iya ke ngamata na lulu dapan mukwilalal mas nelusa liki na lulu na Kosrae Papa si Misha to Papa roll wood backer ngati kan man kan na weekend chingan nara kum kematala ko na lulu kumin fight iya I'm Friday ko na breakfast so someone context chingan ngata ka ke breakfast singan na masi may kekta na si kepa masiksil basta yeldan ngamat na lang si Simsi ngamat na lang si Srui kumkain usik kalum na sikngan kain Tavula Island eventual nangasyak simasing fin komesum nagipit kiyo mamisye asmet tang silum makum kitang elaingin makum den arela asyak silmasing may kumdel finus ta gospel singin na finan ko siya Amta siskom Amtan kia picture chinti wala kina dawe nangakalim yun na sil ngalang ag-interview ko konnaek I wanna get down konnaek level kaulian mo igin mo naman 2016 panganifin pa isang mo 20 9 years ago na sige bangan konnaek lemme measure kauli luto chinge kafin malan ka devo kauli man panganauli sila na
in mo me siya ang the masih medeke ko na klaseng mga fak klaseng mga fak lang alam minister sinan Belgium at ajak tatilya la siyang lol ngashlag ngaki ko na ekla what happened to the ministry school in Kosrae ngaki ko na ek kung sumasta lang venture let's get down mesikyak alwala point man nga lokto na likal actress lalan wangan le Dingin nga vat na pala breakfast siya art masil ke share na sing vat na siya tamal siya le tamasing to kum to ka pa wiya te kumra ka sin check na wanan me lost el focus na ke masya asum katsum na ko na ngakula liwe flock katsibaw sin to wanan wang na ben na me ke sham from ngasam weekend ching ngasum malwe ko na chiba ilo flock 2016 flock katsiba sham from the wang le katsum na nike ngakumel sum nike maslal kumto wi maslal paparun sa roll woodpecker ngakum te luchak Pastor William mama kanta shuk mo chingan yung data na tu shelter ko. There was a disconnect somehow. There was a disconnect in that time. How? Ngay sam. Actually, to get fatamized that. May chingam ta Hawaii. May kulacnsap Hawaii ngiti tala lasho ye. Apangay si may chimasmas la island of Ngam ta Washington, ngam ta California, kato shimwe ke mastal ne Louisa. Te ushel la el somwi malal Papa Rollins Woodpecker. Te may ngan siya. There's a lot of disconnect. Disconnect something is up. In other words, when Paragadaske, oh, yeah, continue on, pretend like things is going the right way. There's no room to pretend no more. Ngatang li fakola nan si sa musinge. Ngat mali kat tafak mo earthquake mga taka na fish kat kai sina pamta kwangin lepeng. Kumle eklepela kat normalize mo musinge. Nara kimanga na isos na sika. Enough is enough. Enough is enough. 2007, Tokosra, darkest period kaya alula 2007. 2008. Nga somte elang me kalim si katusot ng sume me kung marake ayun lem nga ito la kung kain lem si ma nga sumpukunye. Wow. Got not gay wakadeshun lem last ship. Now, Mashimata got digging a lakadian and I should be floating again and Kalim Gella. Kadina and floating around cutting in. That's just the bottom line. Oh, you fuckama harsh kemulo maningina kumpan mo kung nothing can be in. Got ammunition shibang. Elingin amta ngeti di mat billion gasma mat finfelang in I lie every single art. You can wet la on chiven mat na kaywa. Just like that. Why makan mutla? Na machi mga ko lipan nila na pa. Lipan nila na nala inche malalay ni tala lipan kung may kuluk siya taka na ron ka. Fakat when lipan makuluk nga na effect mo lalenan lik na tumain siya luman. Na kaya siya damage siya na damage siya pa na community luman. So we're in the same thing. Do Chronicles update ko first nga lakot taga evil finalos follow bro na si check na manas na si ba na follow kan na condition na kay me na kay mas las ko sa ngin na el taga kay me when there's something ang napakante nan fukfuko ngin na mas ang fukul magana pa gospel ng Jesus Christ, the good news of Jesus Christ. They are malang government, they oye namaklan leaders mga mema
Shan Jesus Christ mo kayo napakain sa fukulya. Kung gula malatigin kung as always kung taga si Peikas. Lonjin God. Lonjin God. Lonjin God. Kaksakin God ki. Akin mapaya pagkataas kaya tigin. Ngasa nga la. Sudah kakfaksyen? Akin mapaya pangas kaya. Ngasa nga la. Nesto ki masya trang fak mangan long. Kulo malap. Wang napay masata kaya masing. Malap. Kulo. Narrative la siya yung nakatin. Alek convicted. Falok ka nagifaks lagi kaya. Di kung kayo map, kung kayo Boy Scout, kung kayo kakagente, maulan mo itpan beos ka, dalik natas nga ipat naging laimeng eh. Natas nga. Cursing e pa na ukoy kat nga. Cursing e pa na ta. Sili nga sige, tutro na milungulal ko siya bagat epatatyang nga, fasingal mi ko siya kilunulal ko siya. Ako flan isama and siya, as Europe, every 10 years, tal kami week na phone siya. Mutawag na ke sing akollah ke meeting tal rala wanan pitch am kuy siya. Actually, every citizen in that village tal kantak oyen meet me utak lalal Jesus Christ meeting ya Gethsemane bro lala somna ke meeting lan might call choose kan sit be Pontius Pilate ma somna ni ke utak section somde scripture. Masing every 10 years. Ngalle, itak na tayo ticket nga for the next 30 years. Itayak fella yan siya la mus, when focus man ngan ba, in display malan kat. Pero na kay wash Europe, nga nang sumsukat village siya nga. Nga rito nga, man. Kasi ka ta, may nag-picture na may nata-involved na kaya masing na every 10 years, talaga masing ito, yaya metigingan, tataka na likiyac na kat na cintik na talaga. Ako na performance si Mataka every 10 years. Ticket nga sold out tayo. Manshoot dancing. Nakafat na pala, why not? Yonrak. If masing maakiyakin kafala gospel dyan may class nga to, tulok niyaki. That's the unsolved mystery ma katilita mana kayo. Kat mwet kat pan makat sa matin ukan la. Tiko. With that said, Allah mo para KahsInKol lowos taga wikat peka din. Allah proy ke mang patulokon gati. Kat wana ka din mwet mas mo siya. Lost siya Allah yokalik na ligimeta. Ko sampram na sintik natas ngayon. Kat ini na napay kan flok na kakuklan kat metipat di mana kayo. Tingin kong kulo malap. Yung ay sam, katramram ki a sin affect others. Pangan kapay mo yung sikawik nga ako. Tangate kapay mo yung gina. Ngate it to my life. Aus ka Tracian ke maula kala. Ifa kala na ay nain tayak kuluk singa feki siya ulaka. Nga Tracia na curse singa ngay sa nga da fakran sil pastanik. Kilda fana utya ka nga wiya ke masinga. Curse siya nga siya papatadi findalik nata siya nga. Kat nga Tracia na matakapenay ki matmatalash nga. Nga Tracia nga fansintan kaya ka umlinga fana wangan ke masinga Malaka natin may boil si for nga. Finastalik na tikya. May nga Tracy ang ako na eklameng. Parang ako ang samsamang. Nga te samsam point finger na sinmatsay. Kung Tracy ko si mutawaek yung roommate. Tayak simit. Asikiyak ma. Tayo nandiyak na maulan. Mataka kisya ulak. Angan nga si ma, sak la si pastalash ke vinen Kosrae. Na mwet la liam singe. If ako rekin pa siya, te rekin sin met mi singe nge. If double standard. Army fat mo double standard. Yung malan kat pa mange. Kat finluang na kimange na parang a fact lagi week nga politics pa utsak nilin lo maluang eh. Kulong malap. Ngayon limula siya.
Convinsom na yurin ka tawangan lawyer ko may usang. O pangashpese. O masitivi del ralam singing eh. Sis nakuluklak. Manakuluk sing arela. How hard is that? Now keyword si kung vaklagi fos singin na. Iloswin pray na si auliak. For laliki makuluk mailo sara. Nga lang olo sing kasaume. Nga lang olo sing kasaume. En nakmanas na selos. En nakmanas na selos. Si feedback woyela angelos. Si feedback woyela angelos. Wang na kaya. Usak na yun na comeback money eh. Usak na yun na comeback money eh. Kastan gat pang eh. Fatya mo. Sige, kung mo nga maskingin na. Kung nakawan ka sa fel. That's the Great Commission. Pangan foundation yung mga chisel sang na sin apostles nga na. Likiyac. Kung nakawan ka sa fel. Kung siya na makadil from right, nakawan ka sa fel. May Christian aske. Pa apostles nga nung siya metulong lalkos. Fosing lalkos na gal. All authority in heaven and earth hath been given unto me. Jesus ven. So therefore go make. Na masing nga maskeng eh. Kung nagawain ka sa housing kan sang fukul na fon na ang kuluk masak na wuk ko sa kan may maskat may fosyak kan non ka matlas si ven. May masir nga tinay laki masing nga no. Tigin kulang malap kaya share. Gusto liban. Convin lang si matana. Wuklelkin masya likiyac. Let me know how it's working out for you. Let me know. Let me know how is it working out for you. Mayen, ke protocol son siya, elis magkakaplala som forkin mga it takes him to realize na ngalis siya yutsak, falfolok. Lame kung factasin mo ito, unless, even pan what it takes, na elfolok ka papa sa kasas na oral. Pangalapan lang si silan kat nga. Ora, malang si Vakas singe, come as you are. Come as you are. Nakumitawi, the Lord Church come as you are. Marine God. I don't know how it does work out. There's Ela work in you. Manifestation of the Holy Spirit. Nakasi malvak mo, ngalikiya fowos. Inanyuruos ang asom, percolito. So, kaksakin God, me, alina ingad ke me, may luto siya makatash kaya nga, nataka luto wikom, may kan pray kan maluto siya mga ako ko din taga kaya nga, kafuen may kalensap lang ka din in unnecessness. Kafuen, man, may kalensap lang ka din in unnecessness. Pangan akollah na kafuen may kalensap lang ka in unnecessness. In niceness. Pangan masih mga ke anak diak lang na siklan kan dagan. Sikat to. Ang good. Ka alina convicted labangan masih ma. Dagan mga tram kaya nga nangay may share screen siya. Kason room sangkali eh. Work makin room na siya. Kage nesis ko ngayon sangkali at kanila siya. May alam na ralam na phone na siya folder ang ante. Nang afat ko na click na zoom. Dokal? Ke Facebook logo. Kaya mi acknowledge mo task na nga so sangkali pray pinaka. Pangan. Kulo malap. Kaya kita to liel Elon, ka background siya, may nila. Tulin na. Make sure tulin na ba? Dahil kila tulin namit. Na. Tamlin si Wars mata ko. Stephen tulin na. Pangan Preston lang talas. Lanita with first talas. Nadal tikin roll. Pangan. I should have already known him. Elta ka wika nga tatal ko Umar minister we ay nga pangan pala ko nga tarang ali from mga men kay nga mo kan na si saklu minister tamlil Stephen
Rolston tulenne kulo mallap tad changan tigin megilangan pangan tulenne siya kulo mallap ke kashinesma flot no yun LEUM GOD kulo mallap tigin tamlay asan papangan sang na singkat timing LEUM GOD oilel Kosrae LEUM GOD ko keep preaching it efa likiyac kulo mallap tamlay tarilena kulo mallap asan in fact amen na siyong tigin nesipe yang somil mo amen pe kulo mallap nesipe long last na siyong siyaw luman pe Soki, good morning from Tukwila, Washington. Tukwila. And she can sound familiar. Man, Steve Kofel da sumtadal elchina rapat njen. Tukwila pa any parking basketball siya pangan. In Belgium and mas shake up net siklaf siya. Siklava mal puang kuflan Israel dal. Srui Bruce kulamalla abangan factual siya asan na ke malutut na bumo siya kulamalla pasan Thailand na nesipe kulamalla norsan na pangan tamlay siyas ngan alak nor yos ngalengan na pa tamal nor kum kulamalla kat place you siya luman tamtail email ta kulope ke asluman Hubert kulamalla about more kulamalla botilanga 2 o'clock kaksakin kewo sa gas mo la paye kulamalla tamtal si buyas papangan si prinakarsan 2 o'clock ke paye gas paye mo yoshiro soswalo ka akketeyac kewa kulamalla ne Louisiana kulamalla ne Louisiana kulo ke pro silal tigina kulo tigin mekil prescott KahsInKol. Yes, tigin KahsInKol Johnny boy, kulamalla prescott. Tigin Srui sos Cretin Philip. Lotu wala na kaksakin kulamalla tamtail. Well, prescott almighty. Taga pa mutawaek proclamation siya asan. Proy siya lumapangan tigin elemen niya tigin KahsInKol kulamalla. God is good, God is great. Kulamalla papayos. Tanya Mwe Read tuwo na shoes ko. Kulo Nerud Charlie from Columbus, Georgia. Pete Aussie Thompson na tuwo na press papa mo large kicks. Kulamalla. Tamtayal Benita Moses kulo amen na amen. Tigin amen na amen. Tuwo amen pe ne Louisiana. Elisa Isaac, amen. Kulamalla, welcome back to San Antonio ne Louisiana. Charity Jonathan Glo kaksakin ke litusing Iowa, tamlail kulamalla. Tigin Pauline kulamalla ke Arsloman. Tamtal Blanche, Tarilena. Kulo. Wait, long loss nangen Klenta 8 win. Nelus kulo. Tigin mekil kon kulo malap na ne Kimie Luke from Guam. Tamtal Kenya. Tamtal lalle. Arwin we got pel na kawa kulo malap ke Arslan mwet na kawa kulo kaksakin ke ma sibata kay kakta na siya skalitina wo wana tigin lakala minga nakalin ko uskaywa na mataga pa we got ke au si lusom la matinal ke kamenan kat akalin kumpe yok tigin na kawa met plus na kawa Kosrae inoy lang silan kat kat flock pa na we ko was litu na ke alu met Sunday school we alu ni tawian tigin nga phone on pela kon ora from kalye te Robin Aproy kalye in akketeyac fashion sisakluk tigin agena we kom that kulonsin bet na ma daga we ka change kaksakin wiowos malutud da bange baka taga tafulange
magat ka ni iskean kaya po siya ngayon pagkade loang nagyala makuluk mga kameda affect members kisya wala siya ka but kapas na siya bangayan si mamay luto siya ngay siyak nagyayoko ash mama met kan ngay snageta en singan mga komite digin siya la makuluk siya as consequence ito ka nake Mr. Lipan na siyam kun naki maktolu fast ng ulay gustong ulya wangan sima katabalte kancha naknas nake nakat kain compare ben naki sonal ko siya siyam kun naki dahin ko siya mail fact na silma pel tinanan kal dahil fin somdan de sifil berek makuluk may consequence about linge tao sinit nga ulit sa pas katkan nga tang nilan ko sa pelikas population singan nake napan nga lela na siya na kewa kare tari between mawo makuluk and singan by nan siya kali ke unsugonge kali ke unsugonge yakete na kat proyak sa fi unsugonge matlash utwanga yakla ke me takay ni ke isto nangasangin kali takay ni lash misingyo nakadefa fasili kula malapange unsugongan Mr. Liban, but we are umbrella shoot pa yakla unsugongan ashme fakla la room met tigi nga kali ke proe
Kulo malap. First na met na ke Brian, kum kulo malap ke liti wowo once again na si be pain met na ke wa. Kulo tigin. kaksakin kat mouthpiece yan alan kat kulo malap kataga na obedience nagi miles up kun kafakke metolong lalgos. Amen. Well, having said that, naknas kataga ni vakulo metigat fashiliko. Lomalap na siyum kat papa. Sul pe usi silen sasya, mena sasya. Na siya kadin si fil bay base ke. Ikastum to ka na yorosh inak Acsmaklac lakka na kay washroom. Kastum to ka na kalimila. Ma na kayo magat. Orela makumwangan kayo. Elusi na siya ilya. Fin the scene kay na kudis mga kain long shikatyak. Mga kain kunayla matash. Isla genik na kawan gain sifac. Isla mailash na kay malan matye malash. Isla oya na kayo. Masafal kadin kain. Sapak na kaya gawi base ke. Kat nishekom kat papa. Akkay kat kadin tu gawin gaston. Kakatle. Kadin kain. Akollah na kim finiash mishraf. Toplash inakalimila. Mas tafa ko inge. Kadin kain. Tufin pa lang sige kaslom. Malalfungikin la. Katfin. Putatyang nage oana siya. Lela kadin kain. Ala na pa si siyal. Inkain ta kasi kiyaklak manasyon. Kumin si Philper story kat. Akfon ni katle. Kadin tuyak. Pagkil katla fash namit. Kalan siyamat na si kiyakil fash na si wos. Kalan siyamat si kiyakil ikori. Pagkalan lang. Si Philper fash namit. Kainem. Kat papa. Lela kala siya. Inkan sa gasamat wiyas na kayo. Mamdahin. Asyo laki pelsinge. Elos mamdahin manas. Elos mamdahin kapur. Kaya pa met kolash ke decision na kayo mailo sarela. Inkain aklin katin mas. Aklin matya na vinena. Aklin elos siya shiksin malik. Kat kaksakin kom kat papa. Kikat kayo na ispe kaya siya siyong ke melutut siyenge. Kaya fasya di klasya. Kat nga siya da kalan nga medalom in wikat. And ang nakpanas. Losyen vulvers ke kalong, losyen vulvers ke mamaunlom in longikat. Katinge sa paikatla. Kain mo na dum Jesus Christ, kaksakin ko ang fakulong. Amen.